kituri kujaye ubwo umunsi none harakwica. Ndangije ndavuga ni none Mana mfasha mu butwari bwo guhaguruka ngende mvuga ubuhamya. Kuwa gatanu ngomba gukubitwa, ku cyumweru nkakubitwa. Ubwo kuva twabana kuwa gatanu no ku cyumweru ni ihame ngomba gukubitwa. Abari muzima abatasinze. Niba ntahukanye kuwa gatandatu nahukanye kuwa mbere. Ubwo numvise padiri abivuzeho. Amazina nitwa Mahombi Honorine, nkaba mvuka mu murenge wa Nyange, akarere ka Musanze, nkaba nshakiye mu murenge wa Butaro, akarere ka Burera, umuryango remezo ni wa Rushubi, akagari ni Mubuga. Naje kugirana ikibazo n'abantu twayoboranaga mu shirahamwe ndibamo ndi sokereteri. Ubwo tuza kugwa manka y'amafaranga. Ayo mafaranga ntago ndavuga umubare. Turangije kugwa manka y'amafaranga baza kuvuga ko ayo mafaranga ari njye ariho, kandi amafaranga ari ntawe nigeze mpurira nayo. Amafaranga bandega mu buyobozi, ndaburana ndatsindwa, kuko bari bashatse abo kunshinja ko baje kuyishura mu rugo ngo sinyamurike mu kibina. Amafaranga mbaho mfite umutima wanjye ukajya aho rubabaye. Nabona umwe muri bo bampemukiye, nkumva kubabara biranze, natandukana nawe nkumva mu mutima nenda gusandara. Ubwo nkajya ndasenga. Hari n'igihe cyageraga buri saa 9 z'ijoro ngacuranga Radio Mariya. Nkavuga nti uyu mugabo najya arabona mpfukamye ndi gusenga azavuga ngo narasase. Nkagenda nkajya mu kindi cyumba ngasenga nsabira abo bantu bampemukiye, nsaba ngo Imana imfashe nzabababarire. Nkaza hano mu sengesho ry'impuwe nkasenga, padiri akavuga ngo nitubabarire. Njye nkumva kubabara biranze, nakubita ijisho kuri babandi bampemukiye kubabara bikanga. Nkataha umutima nama wanjye ungira inama yo kubabarira, ariko kubabara bikanga. Ariko uyu munsi ho numvise nshaka kubababarira, aho bari nabababariye. Amafaranga naratsinzwe ndayariha. Umugabo arambwira ati ntayo naguha, kuko amafaranga ntaho wigeze uhurira nayo, amafaranga agenda uyashake. Amafaranga ntaho namfite yo kuyakura, nahamagaye mu rugo abari bo bayampa ndayishura. Ndangije kuyishura, ubwo kindi kintu nshimira Imana, maranye n'umugabo imyaka 7. Ubwo kuva twabana kuwa gatanu no ku cyumweru ni ihame ngomba gukubitwa. Abari muzima abatasinze. Niba ntahukanye kuwa gatandatu nahukanye kuwa mbere. Ubwo numvise padiri abivuzeho, ndavuga nti Mana nkashaka guhaguruka ngo ngende mu bambere. Nkumva hari ikintu kiri kumwe ngo komeza wicare, noneho nabimenya ahantu hari. Aravuga ngo iki? Ti none harakwica. Baragenda. Mwabonye kandi nge bafungiyeho ku bantu baratanga ubuhamya. Numvaga nshaka guhaguruka, naje guhaguruka nkumva ikintu kiramfashe. Kituri kujaye ubwo umunsi none harakwica. Ndangije ndavuga ni none Mana mfasha mu butwari bwo guhaguruka ngende mvuga ubuhamya. Kuwa gatanu ngomba gukubitwa, ku cyumweru nkakubitwa. Ubwo kubera iyo mpamvu numvije mbabara abantu bampemukiye, nkaba nasaba n'umubyeyi Bikira Mariya agakomeza kumpagararaho, amakimbirane mu rugo iwacu akagabanyuka. Unajya gukubita byagenze bite cyangwa ufite amakosa arataga gukubita gutyo gusa? Araza yasinze, niba yashwanye n'umuntu mu kabare nkabizira. Urumva wizeye ko hari Imana irakora? Ndiyizeye. Imana mugire neza, sibyo? Yego. Murakoze. Namwe.